dati segregation, no segregation, no collection policy. Ngam tatta ma'am, BCT observation tayo, kan nagiti at tangar aramidan tayo, medyo mas basitment din, nagiti observaran tayo nga, aglablabsing pa lang kada tayo nga paganurutan tayo. When apo at the regular meeting ikan conduct city engineer tayo ni Ma'am Maricel Batwak, Engineer Maricel nga kasama kami, ipin-pinpoint namin dito regular monthly meeting with the garbage collectors, ipin-pinpoint dano nga barangay dito hangag segregate, but awanin apo iti kasjay mostly amin na barangay, but sector lang yan dito ko malanga streeten, dito nga household ngayon kuy-kuyo genmet digiti barangay officials digiti when tanod tayo digiti garbage collectors tayo tapno nuhan nga na segregate ipulang da ka DJ household, ipulang da ka DJ business. Wan naman nga agreement mi deta apo nga na deputize da payen nga enforcers tano ada glabsing dati kung kuna tayo nga Uplan Dalus Code nga littering, which is timulta apo kaya sangaribo, no na deputize da ket nakiliw da detoy 50% ka DJ apo fine da ket mapan iti city government, then 50% goes to the apprehending enforcer. Bit it be barangay, individuals, or any deputize. Dano ko ID da apo at the citation ticket da. So DJ pay apo iti pag-improve